салом арз мекунам. барномаи навбати ногуфтаҳоро пешкаши шумо мегардонем. писари шодравон Баҳром Ғафурӣ, Анушервон Ғафурӣ зан гирифт. На фақат Анушервон, балки Эҳсон Ғафурӣ, писари дигари Баҳром Ғафурӣ низ зан гирифт. тӯй болои тӯй шуд дар ин хонадон. яъне ҷои ғаму андӯҳро акнун шодиву нишод мегирад. пеш аз зангирияшон Анушервон ба барномаи дурбини Азия Плюс омад ва гуфт ки ҳамин қарибиҳо тӯй мешавад, вале ман натавонистам. як 3-4 рӯз пеш аз тӯи Анушервон ман ба Федератсияи Русия сафар доштам, ба Сибир рафтам, чанд ҳафта гаштам. хулоса натавонистам биёям сари вақт ҳозир шавам ба тӯи Анушервонҷон, вале тасмим гирифта будам ки баъд аз тӯй аввалин нафаре ки мусоҳиба анҷом медиҳад ин бояд ман бошам, як суҳбат мекунем. ҳамин тавр набуд? салом алейкум. салом алейкум кӯрҷон, салом алейкум ба ҳамаи ҳамватанони азиз. саволи аввали ман, ду тӯй як тӯй шуд, чӣ гуна шуд? бале бале, ду тӯй як тӯй кардам. ҳамроҳи Эҳсон. бале. Эҳсон чанд сола аст? Эҳсон 21. шумо? 22. 22. шумо як сол аз ҳамдигар фарқ доред. ва Эҳсон дар академия мехонад, то ҷое ки ман мефаҳмам. эҳсон дар академияи милитсия мехонад, таҳсил мекунад. имсол ба курси се гузашт ва тасмим гирифтем ки як ҷо ҳардуямонро тӯй кунем. аслан дар хонаи Эҳсон ягон ҳунар дорад, ягон овозхонӣ ё ин ки зери лаб замзама ягон сурудро мекунад ё на, чӣ гуна аст? не, ӯ аслан дар ин соҳа нест. ӯ худаш мақомотро интихоб кард. бале, худаш соҳаи мақомотро интихоб кард. ва мисол дар шахсият маълум аст ки агар санъаткор дар хуни ӯ бошад, ӯ шахсиятро мефаҳме ки ӯ дар дил дорад надорад. намедонам, мо Эҳсон ба дигар самт рафт. хайр, акнун тӯй чӣ хел гузашт? хело хуб. ман дидам ки бисёре аз сарояндаҳо омадан табрик карданд ва гиристанд барои Баҳромҷон. бале, бисёре. киҳо омаданд? хай даъват карда будем устод Зикрулло Ҳакимов, апай Шабнам Сурайё, акай Фаридун Хуршед, акай Даврон Асадулло, бисёр санъаткорон дар он ҷо буданд ки даъват кардем. ҳурмат ба хотири ҳурмати иззати падарам омаданд. аз онҳо миннат дорам ва бо дастгирии онҳо якҷо иншоаллоҳ ки тӯй чизи ба хубӣ гузашт. аз аҳли ҳунар Шабнами Сурайё ҳам омад, ашк рехта? бале, дар он ҷо хело ғамгин шуданд. дар он ҷо мо ҳам низ як тӯе гузашт ки боз ҳамин одам худаш ҳис мекунад ки чизе ба ӯ намерасад. яъне падар намерасад. ҷояш холӣ буд. якдам шодию ғаму ғусса ҳама якҷо буд. ай худо ба шукр. рафиқони падар омаданд? бале, ҳамаашон омаданд, дастгирӣ карданд. кадом шахсони рафиқоне ки буданд дар бари раҳматӣ, ҳамаи онҳо омаданд. аз ҳамаи онҳо миннатдорам. хизмати худро расонданд. дар бари мо буданд. бо дастгирии онҳо бо якҷоягӣ бо сарҷамъӣ тӯи мо хеле хуб гузашта кард. Зикрулло Ҳакимов низ омад? бале, устоди азиз Зикрулло Ҳакимов ки дӯсти наздики падарам будам. ман як бор акнун ба он кас гуфтам, устодҷон, ҳамин рӯз мо тӯй дорем, марҳамат кунед, биёед. онҳо гапи маро рад накарданд. ба хотири ҳурмати иззати падарам, ба ҳурмати иззати оилаи мо, онҳо хестан омаданд ба тӯи мо. акнун бигӯед ки ҳамсаратонро шумо худатон интихоб кардед ё модар интихоб кард? бале, худам интихоб кардам. худатон? бале. ҳамсари шумо аз аҳли санъат аст? чӣ хел гӯям? бале, аз аҳли санъат буд. дар як ҷо мехондем. яъне дар як ҷо мехондед? дар куҷо? дар консерватория. ман 2 сол таҳсил кардам, дар он ҷо мехондам. модар ҳам розӣ буд ки шумо ин ҳамдарси худро бигиред? бале, вақте ки ман аслан ман зангир набудам ки тақрибан як 3-4 моҳ пеш аз тӯй ҳамин
беги майда тез мепасад. меҷӯшад. эҳсон ҷӯшида. эҳсон. хай ба хотири гуфт ки модарам танҳо аст дар хона. خیلی فکر دارم اومدیم که امسال باید ما خانه‌دار شویم. بعدم رفتن اول با خونه احسان هم دوست داشته‌اش رو گرفت. بله اولا با خونه اونها رفتن. خیلی ما گفتم خیلی رفتن ولی زنگیره در فکر دیگه چی که دیدم که وجود جورا گرفته است با گفتم بیست که من میگیرم. بعد مادرم چند بار پرسان شد که بیا باشد بیا یک جا توی کریم گذارونیم. بعد یا فکر میکنم گفتم راستی گپ خواستم که کمتر دیرتر شودم ولی در اینجا آمدن خانگی رو ببین که بسیار ارزو داشتن و ارزو از همون خوردی ارزو میکردن که من میخوام توی را بینم برزگی بابام ببین. بعد با مادرم گفتم همین خیلی من یادم هست در یکی از نگفته‌های کارانتینی با بهرام صحبت کرده بودیم. بهرام گفته بود که تصمیم دارد ساختمان خانه‌اش را به انجام برساند و نقشه‌ها زیادند. یعنی بعد ساختمان خانه می‌خواست که اویله‌دار کند شما را. بله وقتی که با من گفته بودم وقتی که از مسکو آمده بودم انشالله که ما ساختمان رو تمام کنیم حتما تو را خانه‌دار میکنم. بسیار آرزوها در دل داشتم. بعدن که این خیلی مصیبت ها به سرم آمد. بعد یک چند وقت از بین گذشت چون دیدم که دیگر سرکلان نیست کلان من. بعدا با ساختمان را ادامه دادم. شکر خدا بود است که ساختمان رو تمام کردیم. بله تمام کردیم. حالا کو چی دید خانه اینا؟ در همونجا توی کردیم. در همونجا زندگی داریم. مادر کلین ها رو در همونجا فراورد. در همونجاست. یعنی اول احسان تصمیم زنگیری رو گرفت. بله اول تصمیم زنگیری نه اول تصمیم زنگیری در نیت پدرم بود. بعدا که پدر گذاشت دیگر یک شخص همین خیلی می شود که بعد از دست دادن پدر یا مادر یا شخصی عزیزترین یک دل مونده میشه که یگان چیز نمیخواهی. بعد که با مادرم بسیار نصیحت کرد که خیلی آدمی گذاشت رفت آرزویی که وای کرده بود که ندید تو هوای بکن همون آرزویی که کرده بود. یک چیز دیگر یک سالی در روز خانواده شما خیلی در بند غم و اندوه بودند و برابر وارد شدن کلین ها به خانه کمک فضای خانه دیگرگون شد. بله دیگرگون شده و پیش از این توی پیش از اومدن مادر خوشحال شد. بله مادر خیلی غمگین بود وقتی که ما با بیرون می رفتیم می برآمدیم از پس کارو دادرم با مکتب دادر خودی هم با مکتب می رفت در یک خانه تنها میموند. مادر تنها بود. خیلی می اومدیم زیق می اومدیم همین خیلی آدم رو از چهرهش معلوم. خیلی بعدا اومدیم بعد تصمیم گرفتیم شکر خدا با همه آرزوهامون رسوندیم. اینقدر مبلغی که برای توی صرف شد داشتید یا اینکه قرض کردید چیکار کردید؟ نه خدا با شکر داشتید. بله پدر ما داشتن برای ساختمان همه یعنی ذخیره کرده بود. بله بعدا دوستانی رفیقانی رحمتی خیلی کمک کردن. کمک سخت کردن در اینجا. آنها که نامهایشان را نمیگیریم بسیار خدمتانی سخت کردم از آنها می‌ندارم. آنها گفتند که نام ما رو نگیریدن. بله با کمک آنها به هر حال به همه‌شان سپاس. یعنی این جوان مردانی که خاطرات بهرام جان رو گرامی می‌دارند و تا حال به فرزندان بهرام جان کمک میکنند اینها جوان مردانی اصیلن. احسن بر شماها. آفرین. یعنی هنوز هم خاطرات پدر رو زنده نگه می‌دارند. احترام پدر رو به جا می‌آورند. که از آنها من ندارم. بسیار رفیقان نزدیکش که سال در وقتش در برش بودن میآیند همین بسیاریاش میآیند راستیگه بکر سرازو خودشون قبیله نمیتونن. با یک دو برادر نزدیک دیگر دارد که آنها بیرون از تاجیکستان هستند در دیگر جا زندگی میکنند.
хизмати худро аз он ҷо расонданд ки дастгирӣ карданд. он нафароне ки муҷиби ин садама шуда буданд онҳо омаданд, он хонавода? бале онҳо омаданд, дастгирӣ карданд дигар. эҳсон чӣ гуна аст баъд аз туӣ? эҳсон дигар ки хонада набуд, ҳар рӯз дигар хонада. додараки хурдиятон чӣ? додари хурдиам дар мактаби номашон? Юсуфҷон. Юсуфҷон. синфи чанд гузашти сол? синфи 4. синфи 4. аллакай 11 сола, 10-11 сола. бале. вая мегам мара зан надода як. гуфтем акхак то қат ки қадига иншоалло ваям камтар бачаи ваям мехоҳад зан бигирад. ва бачаи шухайда бисёр ваям характери падар. мисли характери падарат. бале ваям хел ва гуфтем хай то қат кул ту дарсута бихом иншоалло мешавад то за худо хоҳад туи туро мегзаронем. бисёри шахсиятҳо хафа ки моро даъват накардӣ. охир ман гуфтам ки бародари азиз, ҳамин на танҳо ман балки дӯсти ҳар як одамизоде ки дӯст дорад, рафиқ дорад, ӯ шахсо бояд дар ин хел рӯз худашон биёянд. даъват накунӣ. бале, худашон биёянд. ва ё биёянд ки бигӯянд ки додарҷон ё бародар ё хоҳар, не ки ман, шумо низ, дигар низ. биёянд бигӯянд бародари азиз, мо чӣ хизмат кунем? дуруст аст. мо дар бари хизмати ту даем мисол. хай вот меҳмонҳоро даъват мекунам, мисол шахсоне ки буданд мисол аз дигар тарафҳо даъват карданд. вақте ки одамоне ки ҳар рӯз дар назди таанд, бародарои туанд, хай хафа гуфтам хай хафа нашавем. бале, ва туи ҷое нест ки инсонҳо бояд хафа бишаванд ё ин ки косаи шӯрбо нарасиду ба ман шӯрбо надоданд, ман қаҳр кунам. аҷаб коре. туи ҷое ҳаст ки инсон бояд биравад, худро нишон бидиҳад ки ман омадам, яъне шодӣ ва хурсандии шуморо ин замон қисмат мекунам. аз он ки косаи шӯрбо ба ман нарасидааст ё сағали даруни шӯрбо ё ин ки гӯшти рӯи ош ба ман нарасидааст, ман бояд қаҳр накунам. туй агар 100% зиёфаташ аз рӯи миллион ҳам бошад, камбудие ёфт мешавад, камбудие сар мезанад, як норасоие ҳатман ки дар туй пайдо мешавад. ба касе расидагӣ карда наметавонӣ, пеши касе рафта наметавонӣ, чунки он ҷо одамон зиёданд. туй ҷои қаҳру нозу бозор нест ба назари ман. барои ҳамин ман мушоҳида кардам он ҷо наворҳо дар инстаграм паҳн шуд, духтарҳо гиристанд, шабнам гирист. бале, дар он ҷо гиристанд. ҳамин қабл кӯшиш кардам, ман намехостам ки наворҳо бароям, чунки ҳам касоне ки даъват кардам гуфтам илтимос ҳамин сиёмка ягон чи на, чунки худам намехостам ака сиёмка кардам, неки нашид. ҳамин хелам туя. ба ҳар ҳол як сол гузашт аз марги Баҳром ва дар муддати як сол пирҳани мотамӣ дар тан доштанд аҳли ин хонавода, бонувон, аҳли хонаводаи Баҳром азодор буданд. ва баъд аз як сол ҳамаи мо медонем ки аз рӯи расму оини тоҷикӣ одамон пирҳани азодориро баъди як сол як тараф мекунанду акнун ба зиндагӣ боз бо як умедворӣ қадам мемонанд. ин аст расму оини мо ва ин ҳам ҳамин тавр шуд. як сол гузашт ва як сол ҳам гузашта бошад дар ин туй, дар ин хурсандӣ боз ҳам дидем ки ҳамкорони Баҳромҷон натавонистанд ки ашк нарезанд, гирья карданд ва дар баробари гирьяи Шабнам ҳама гирья кард. бале, апа Шабнам омадан дар он ҷо устод, ҳама дар он ҷо шахсоне ки омаданд худашонро идора кардан натонистанд, чунки вай шахсият ҳамин шахсият буд ки бо ҳама меҳрубон буд ака. шумо худатон медонед. ҳамин мебиёянд салом алейк мекунем, ай ҳамон меҳрубони ҳамон шахс суҳбат мекунанд. меҳрубони падарам ки хеле шахс буд, хел чӣ буд, мисол ки дар танҳо дар ҳамон туй дар як ҷо акай Беҳрӯзҷон, Беҳрӯз Асидинов ки барандаи ҳамон маҳфил буд, як чизро хотиротро аз Раҳматӣ нақл кард ки ҳамин хел дар сабти навори клипем ҳамин хел Раҳматӣ ғазабнок шидагиай,
ҳамин наметонам ҳичи гуфта наметонам гашт айми қарша гуфт ки додарҷони қандалот ҳамиқа гапум гуфту гапи сахташ ҳамимада буд ки гуфтум ҳамин шахсият мисол ҳамин хча идора карда тонест ки мисол яъне сахттарин ҳарфаш ҳам меҳрубонӣ буд. вай хело мегӯям ки кош ки ҳамуро Баҳромро ҳамун вақт камтар хафа мекарданд ки мо ҳамун вақт диламон каме сард диламон савози дар ёд мемезад мегуфтем хай мо дар ҳаққи мо ҳам хел кор карда буд яке накарда мега дар ҳаққи магум сухани бад дуруст аст. ман 100% розиам. оҳ Баҳромҷон, кош ҳарфҳои сахт мегуфтӣ, кош ҳарфҳои дурушт мегуфтӣ ки ин замон набуданатро ин қадар сахт, ин қадар ба душворӣ пушти сар намекардем. душвор аст, то ҳол душвор аст. Баҳроме ки мурчаро озор намедод, воқеан душвор аст. ба ҳар ҳол зиндагӣ идома дорад. бале, идомадиҳандаи номи Баҳром Эҳсон аст, Юсуфҷон аст, Анушервон аст ва фардо номи Баҳромро зинда медоранд боз набираҳояш, фарзандони Анушервон ва Эҳсонҷон, ва орзу мекунем ки Эҳсон падар шавад, Анушервон падар шавад ва аслан номи Баҳром ҳеҷ вақт аз лавҳи хотири мардуми тоҷик зудуда намегардад. то зиндагӣ ҳаст, то нафас ҳаст, то суруде таваллуд мешавад, то замоне ки навое ба дунё меояд ва таронае иншо мешавад, исми Баҳром низ вирди забони ҳамагон боқӣ мемонад. Баҳроми зиндаёд, Баҳроме ки то ҷовидонаҳо номашро сабт кард дар лавҳи хотироти ҳар як нафар. ҳеҷ вақт хотироташ зудуда намегардад. ва ман мехоҳам дар бораи корҳои эҷодии Анушервон бипурсам ки ғайр аз тӯю сур ва ин чизҳои хубиҳову хушиҳое ки дар оила барпо гардид, акнун нақшаҳои эҷодӣ чи аст? нақшаҳои эҷодӣ акаҷон, мо сурудҳои тайёр аллакай дорем ака. мо баъдан вақте ки ҳамин падар гузошта буд суруди хонахолисро дар ёдатон бошад баровардем. хонахолисро дар ҳамин порк хонда будем ҳамроҳи Баҳромҷон. бале дуртар ин ҷой хонаи Бадахшониҳо аст. соли 2017 таронаи хонахолисро ман бо Баҳром хонда будем. гитор зад ва зинда иҷро кард. матнашро ман навишта карда будам. оҳанги худи Баҳромҷон буд. бале, баъд аз он як суруди тайёр бисёр дорам ака, чунки сурудҳои ғамгинӣ як мисол пешкаши мардум карда будам, чунки ман наметавонистам. ба ман мегуфтанд ки мисол ҳозир мисол суруде кардӣ, мисол хушрӯ гузашт, ҳамира бо давом те сурудҳои дига хел кун доштам, лекин наметавонистам ҳоло ака, чунки мехостам ки ман ҳамин соли падарамро гузаронам, як соли пурра шавад, баъдан иншоллоҳ оҳиста оҳиста пешкаши мардум мекунам ки иншоллоҳ хай гузашт, тӯйҳо низ гузаштам ака. хай иншоллоҳ дар консерт дар назар ҳаст? бале, насиб бошад ҳоло 1-2 клип пешкаши мухлисон мегардонем. баъдан ният кардем ки дар радио гуфта будем рӯзи 28 феврал дар ният кардем ки рӯзи зодрӯзи раҳматӣ аст. аслан рӯзи зодрӯзи падарам 29 феврал дар 4 сол як маротиба меояд. ва баъдан падар ҳар сол вақте ки 29 феврал намеомад, дар рӯзи 28 қайд мекардем. акнун мо тасмим гирифтем ки рӯзи 28 консерти калон ба ёд буд, ба хотири раҳматӣ ки дар он ҷо пешкаши мухлисон мегардонем. дар он ҷо бо иштироки дигар сароянадаҳоам мешавад иншоллоҳ пешкаши мухлисон гардонем. бале, ман фикр мекунам ки тамоми сарояндаҳо меоянд ва ҳиссаи худро дар баргузории ин консерт мегузоранд. шахсан ман, дигар муҷриён, дигар овозхонҳо, дигар эҷодкорон ҳама рост истода устуворона
این روزی مهم رو میگذرونند، یعنی روزی تولد بهرام زنده‌یاد رو با هم دست جمعانه جشن میگیرند، از او یاد میکنند و این شاید که به یک انعنه همه ساله تبدیل یابد و این وابسته است مخصوصا از انوشیروان که هر سال این کار رو چطور راه اندازی میکند و چون راه اندازی میکند من فکر میکنم که همه اهل ایجاد، همه هنرمندان در کنارش خواهند بود. این میدونید برکت بهرام است. برکت بهرام است که تا هنوز پای برجاست در حیات فرزندان بهرام. این نصرت بهرام است، فیض و احسان بهرام است که باقی مانده است. انسان‌های شرافتمند همین طورند، خودشان میروند و نامشان باز چند نسل دیگر را نان میدهد و بهرام نیز از زمره همین گونه هنرمندان بود که خودش برکت داشت، بسیار مردی با برکت بود و برکتش تا هنوز باقی مانده است. حتی مرگ او برای بسیاری ها نان داد، بسیاری ها رو صاحب نام و نان کرد. حتی مرگش، خبر مرگ او رو اینقدر گرفتن، رسانه‌ای کردند و دست و پنجه نرم کردند که هیچ نگفتنی. به هر صورت امید می‌بندیم که در 28 فوریه سال 2022 یک برنامه محتشم به افتخار گرامی داشتی بهرام، نامی بهرام برگزار می‌گردد و همه ما اونجا شادی خواهیم کرد. به هر صورت در کنارتان هستیم، با شما هستیم و منتظر میمونیم که این کنسرت چگونه میگذرد. ان شاء الله خوب میگذرد. سپاس زیاد، تشکر که آمدید. سلامی من و سلامی کل مخلصان رو به اهل خانواده برسانید. تشکر زیاد آقا. در نهایت انوشیروان خوشبختی تمنا میکنیم برای دو تا نوشه دو تا نوشه انوشیروان و احسان. خوشبختی، عمر دراز، بایهای زندگی رو تمنا میکنیم. برنامه رو اینجا به انجام میرسانیم. خداحافظی میکنیم. خیر و بگذار پیام بعدی ما از زندگی احسان و انوشیروان این باشد که پدر شدند. ان شاء الله. سلامت باشید. خیر.